الحمد لله رب العالمين وصلاة ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد إخوة الإسلام والإيمان مادة زكاة حقيقة والرمضان دبتشو جرة لكن نما مؤمنا قل فمتك النوغة نمني مؤمنا قل في أرغنان بنتي بك هند سينو دندا لأن المؤمن فطن النبي نمني مؤمنا فطن اللي شاطر اللي يعني قرتي دمك قبا agartanii duuba akka gaarii gartanii duuba waa fahama jechu kanaaf sazakaan illee dubbii aganaa jajjabduudha jechaan nutti dhaga'amu akkuma salaata irraa barannee dabarretti jechuu obboleeyyan kiyya kanaaf agartanii duuba amriin salaataa obboleeyyan imaanaa amrii jajjabduudha jennee waan xiqqoo tokko akka qulfiitti isinii kennine hadiisa salaataa bicha hadiisa 227 jira kaan quba qabu jechuu sahiha kanaafuu gartee tanirraa wanni quba qabnu ni jirti achitti isinii dhaameetiin dabree jira رمضان كيسا قرتي وقتي وابرا نوها دفنو اما مادان كينيا مادا قرتني دوبا رمضاناتي آدابا قرتني رمضانا كيسا دبنا اكسو مت قرتني وبوليين ايمانا زكانكم مالي دوبرتين كم الزكاة في الرباسو جرتي ورقي كيسا زكانا كم وجبه جرا نمني قالك ابو باديا دا كم وجبه جرا نمني لون ابو قرتي كم وجبه جرا namni gartanii akkasumatti gartanii re'ee qabu ka agartee hoolaa qabu kamitti wajabee jira akkasuma namni gartee lafa qotatu maaltutti wajabee jira akkasuma namni naggaadeedha maaltutti wajabee jira suuqii isaa saasiitiif suuqii isaa achiitiif baabura achiitiif agartanii kunoo inni kaan loon nagadaa inni kaan makiinaa nagadaa inni kaan suuqii qaba inni kaan agartanii horii adda addaati mana bitee gurgura akaawuntii keessallee wayii jira rasiida qaba kun akkamitti gartee zakaa baasuu qaba ka jedhu obboleeyyan imaanaa waa wal gaafannee walirraa fahamuu qabnutu dirqama jechuu رب العزة والجلال يأمرنا بقوله تبارك وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أبو غافدا غرتني ور علمي غافدا سلا خلقين هندي منا بي درس ما ديمي وان برتوتي ركو جرانين بيخا لكن هغا جماعة وابرت سن غافتني ملكويتنيتي دنيا رامبهين أجا ربين قدان زكان وبوليانكيا قدنا نما أهوريتي qulqullina jechuu horii namaa qulqulleessa sillee rabbii biratti qulqulleessa kanaaf rabbiin guddaan gartanii warra zakaa gartee dhowwatee zakaa kafaluu dide gartee rabbiin quraana keessatti gartanii waan jeen argitanii kun warra horii isaanii gartee zakaan kennineef jechuu argitee rabbiin subhaanahu wa ta'ala argitanii kun zakaa dhowwachuu isaaniitiin fatukwaa bihaa jibaahuhum wa junuubuhum wa dhuhuruhum haadha maa kanaztum lianfusikum فذوقوا ما كنتم تكنزون وانا غرتني دوبا غرتي زكاة كان دوتني هوري والكيتن كنزي جچو وان والكيتني دوتن جچو وان دويسري حق إسا دوتن هنافو غرتني حق إن زكاة غرتي خفلت حق إن هوري دا زكاة دا غرتي حق يتيمة حق مسكينات سنبرجة ربين وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم حق مسكينات حق يتيمان سنبرك هاي جلان سينو جدو جين waan irraa hafellee gartanii jara kanaa kennisiin jeeti madaalaaf qiyaasa nu barsiisee jira rabbiin guddaan zakaan agartee akkasitti haqa ofii qabdi duuba rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam waan zakaa keessatti gartanii duuba waa hedduu nu dhaaman obboleeyyan arkaana islaamummaa shananii keessatti lakkooyinee dabrinee kun haasa'u jirra kanaafuu gartee zakaan illee beekamuu qaba waqtii isiin itti kafalamtu beekamuu qabdi maaddaa nama maaddaa ramadaanaati zakaanuu ofiifuu muhaadaraa ofii gartanii kaamila qaba biyya biraatti illee hedduutu isinii waraabamee jira obboleeyyan imaana ulamaan hedduullee isinii ibsitee jirti insha Allah ta'ala waan zakaa itti wal gaafannee keessa isaa hubannee haqqi rabbii guddaa ofirraa haa kafallu yoo kanan kafalle taate خطر قداتو غرتي نمودتا وبليان إيمانا كوني دوبا غرتي نسائحنا في رمضان نسائح غرتي رمضانا كيستي وبليان إيمانا مسألة ديني برچون در كما خجت الراهي ما داخنا هندا غرتني دوبا اسني دوبا ده وكذلك قراءة مختصر قراءة غرتني غبابدو كا غرتني في السيرة النبوية سيرة نبي محمد كيستي وابرچو قبنو وبليان كينا غرتني تهاجبانو من نبي محمد صلى الله عليه وسلم حالك من دنيا خنر دبرني haala kamiin agartanii akhiraa isaanii dalagatanii haala kamiin amaana rabbii guddaa ofirraa geessanii kartee rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam ergama rabbiiti jechuu eegaa amanne waan nutti ergamanii nuu dhufaniini haqiiqatti irraa fudhachuu qabna soo nam tokko gartee Awurooppaa fi Ameerikaa irraa
biyyarraa qarxaasii fidanii obboleessa keetirraa gartee waraqaa harkaasii qaba jedhanii waraqaan sun waan isin dubbattu haga gartee dhageenyutti rafneen bullu silaa bara kanaafuu gartanii rasuula rabbii waan ibiddaatiif waan jannataa erga rabbi irraa nuuf fidanii dhufan waan gammachuutiif waan agartee nama rifachiisuu irraa waa nuu himan obboleeyyan akkamitti irraa rafna obboleeyyan kiyya mee dhuguma wallaahi wal bira laala osoo waraqaa biyyaasii dhufte ka ilmaan teetirraa warra keetirraa abbaa manaa keetirraa lafa kan keetirraa horii tan teetirraa suuqii kan keetirraa waa dubbattu waan jabduun keessa sii kaa'e waraqaa keessatti waan guddoon sii katabeeti waraqaa sana ofirraa laali jedhan min almumkin guyyaa tokko lama sadii torbaan tokko irraa turte dhaqxee fuutellee homaan qabu laakiin qalbiin sin dandeessu yookaan du'a abbaa keessa jira yookaan ilmaan kan kee du'ee sitti mani yookaan agartee horii kee gubatee yookaan agartanii waan akkanaa badee siin jedhanii wama arguu deemtu san uyyuu ni sodaatta akka malee qalbii cabtaa laazima dhaqxee daddaftee laattee if dhaqqabuu qabda hunduun ammoo beekan of dhaqqabdus waan rabbii katabe bira dabruu hin dandeessu laakiin ergaa rabbii guddaan rasuulatti ergatee yaa ayyuha rasuulu balligh maa unzila ilayka min rabbik فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس ربي قدام قرتي رسول ساتين ارجاك يجيس نبي محمد والله يوات ارجاك يهم بيفتبيكدو يا ربي قدام رسول ساتين نبي رسول ربي تو لكن دنين نهوفي نمني ارجا رسول ربي جيسي انا كسل لنيف كي تجيف ما كم توقع بس فكات والله انها لخطير جدا يا اخوتي في الله دبينا كما لجا جبدو كان افو قرتي سيرا نبي محمد كان برچون اللي برباچسا وكذلك من باب العقيده بابا قرتي توحيدات الرالي وابرتشو لازم نحن أمة العقيدة نحن أمة وسط نحن أمة جاءت آخر الزمان لكننا ندخل الجنة من كل الأمة التي سبقتنا أمة قرتنين ندرة دبرت هند درة نمن الجنة سينونو ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون نتبرت أمة آخرات بيت يا رسول ربي عليه الصلاة والسلام والسابقون إلى الجنة والرجنة تقرتني درة دبروجي أمة درة مالين أبوليا gosa keenya kana bareedduudhaani fuula keenya kana bareedduudhaani qabeenya keenyaan dura dabarre nama dura laa wallaahi sinuuni beektan wallah salaata bareedduu rasuula irraa fudhanne soomana bareedduu isaan irraa fahamne aadaaba diinii baranne akhlaaqa gartee gaariin jiraanne afaan keenya khayrii dubbifne sammuu keenya keessatti qalbii keenya keessatti itiqaada jajjabduu qabaachuudha qabna rabbi irratti maal qabna itiqaadiin keenya akkasuma rasuula rabbiitti itiqaadiin keenya akkanuma gartee quraana rabbii kanatti itiqaadiin keenya warra quraana rabbii kana makhluuqa jedhee gartee jahannamat dabre jira maali jechuun makhluuqa jechuun akkami quraanuma jechuun quraanatti beekna gaa quraanii jecha rabbiititti ni beekna maal jechuudha makhluuqa jechuu yookaan akkana jechuun itiqaad fil quraan laabudda yakun waadix bayaan yaani waan ifa galaa gartee qalbii tati qabdu quraanni kun maal yoo sin jedhan jechuma rabbiititti beeka naam jecha rabbii guddaati laakiin warra jecha rabbii ta'uu isaa didee jira irraa qulqullaa'uu qabda خنافو قرتني وان حقيقة عقيدة العقيدة في كل شيء قلبي كان كي كيستي لالشي كان كي كيستي مرنان كان كي قدوم فان قلبي تقدوم فتي من باب الإيمان مالت أمن تجرتا حول القرآن وحول الحديث وحول صحابة رسول الله نما صحابة رسول ربي كانت أمنود من الشيعة والروافض صحابة رسول ربي أبو بكر في قرتني عمر طاغوت هذه الأمة جدا عياذا بالله كانوا يلعنون قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر شوفوا هؤلاء الناس يا جماعة لا بد أن نعرف عقيدتنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أكسمت قرتني ربي فارس جرى أصحاب ساني أقرتي أكسمت ربي سبحانه وتعالى قرآن خيسد دبتي كنافع عقيدان كين يقرتي عقيدة صحيحة توقف دي على منهج السلف الصالح كرا ربي في رسول الله عليه الصلاة والسلام التنوجالة سنتوقف دي أبليان إذن عقيدان كين عقيدة كامل لا بد أن نجلس مع العلماء في رمضان ونستفيد من فرصتنا يا إخوة الإسلام والإيمان وكذلك من نصائحنا نقطة قرتي دم فارتي محاولة إصلاح ذات البين أبوليان قرتني جدو تلشولي سببات تتود عن ملكاوة يا أبوليان كيا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرجتني لا أهلك إفساد ذات البين لا أقول تهلك الدين بل إنها تهلك لا أقول تهلك الشارع بل إنها تهلك الدين كله رسول ربي عليه الصلاة والسلام إفساد ذات البين obboleeyyan jidduu deemanii waa balleessuun obboleeyyan imaanaa dubartii abbaa manaatii fi haadha manaa argitee jidduu seenanii waa balleessuun ollaaf ollaa jidduu seenanii waa balleessuun abbaaf ilma jidduu obboleessaaf obboleessi jidduu deemanii waa balleessuun wallaahi haadduudha beekaa jee ergamaan rabbi rifeensa haaddiin seenaa jee bal tahliqu diinii kan kee hunda haaddee qullaa si hambifti diinii irraa eenyu taatee duufeeta muslima taatee duufeeta walaa tamuutunna illaa waantum muslimuun نبي الله يعقوب المانسا ولقبه أبو سني قرتي إيمانك أبدا علمي أبدا ملن دوينا بكذا يجي ما يقول ينكي يا ربي جاتي ما كم تاني دو فينا ويا دوا كينياتي يا نجرانو ماذا سيكون عقيدتنا
aqiidaan keenya maal ta'uu qaba murtiin keenya maal ta'uu qaba guduunfaan qalbiitti guduunfanne sun maal ta'uu qaba boleeyyan kiyya wanni guddoon agartanii as keessa jirtu insha Allah maaddaa kamuufuu gartee bootaa isaa kennuu qabna agartee islaahu zaatil bayniini nama lamaan jidduu gartanii duuba tolchuuni akka malee barbaachisaadha يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فداه أبي وأمي وأنجى رسول ربي عليه الصلاة والسلام إصلاح ذات البين كي ستقرتني وين نتولشي نما قرتي وبوليسا فبوليسا ولتركسو قرتي من ذب عن إرض أخيه في الدنيا ذب الله عن وجهه النار يوم القيامة الله أكبر يبدوكو يوم القيامة نمن يا جماعة ها أقرتني كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى هذه نار جهنم وفي الرواية ثبتت أن نار جهنم لها وجه وتعرف الناس بأسمائهم وتدعوهم وتأكلهم يا جماعة النار تؤتى ب70,000 زمام تهز الملائكة تريد أن تأكل أهلها وتعرف أهلها يا إخوتي في الله نمن يأتو بيتي ملائكاكم ترباتما قرتني قبني فدن كيسينو ملائكاكم ترباتما كان الرافت لا لبوليا نما هند بيتي كيسين يأتو ديمتو نما وبوليس ساقرتي همتما جرو أرجي حقي وبوليسات الراديبس ملالا لك يا بلو كنامتي dubbiin tun gartee kijibat irra kaame dubbii jiraatii miti eeggadha je'ee gartee obboleessa isaa sattaree irraa lole dugda duubatti isa biratti miti isaan duubatti jechu yaani haqiqa obboleeyyummaati rabbiin guyyaa qiyaamaa ibidda akkasin nama nyaachuu deemtu san fuula isaa irraa deebisaa jeen sababaa takkitti namaa dhabna jiruu teenya keessatti yaani arda akhiika almuslim argite nama garii gartee maqaa isaa yaani naamuus isaa balleessuun akka foon isaa nyaachuuti obboleeyyan islaamaa kanaafuu hadiisa sabatee jira nama gartanii nama hamataa jiru dhaga'ee rasuul rabbi salaam mee lulluuqqadhaa tufaa jedheeni lulluuqqatanii yoo tufan dhiiga tufan wallaahi gartee je walladii nafsu muhammadin biyadihi rabbii lubbuun nabi muhammad harka isaa jirtuun hin kakadhaa agartanii riwaayaa sahihaa keessatti foon nama sin amma nyaachuu jirtanii foon ilkaan keessan jidduutti na sin arguu jira je rasuul rabbi alayhi salaatu wassalaam foon agartee namichaan ilkaan keessan keessatti arguu jira je subhaanallah qissaa gartee jajjabduu akhraja alimaamu alkharaa'itii agartanii duuba kitaaba isaa keessa baasee gartee duuba waan jee qissaa bareedduu ajaa'ibaa tokko Abu Bakrii fi Umarii fi Rasuulullah sallam sahaabaa waliin kaisaan agartee safara deemuu jiran agartee gurbaan aadaatti gartee namni akkasumatti gartanii safara fudhatee deema ijoollee gartanii fudhatanii deemanii gurbaa san xiqqoo hamannaanoo gurbaa shaayin hin dhaabne beektaa jennaan dubbiin guddoon argamte obboleeyyan khatiira kanaafuu gartee hatta law kaana Abu Bakrii wa Umar akkasin rasuul rabbii dhiifama gaafatan kanaaf obboleeyyan imaanaa nasiihummaa keessatti obboleeyyan jidduu tolchuu malee obboleeyyan jidduu balleessuun barbaachisaa miti wajazaakumullahu khayran haga halqaa bareedduudhaan walitti deebinutti wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh